Representing the runners in pozdravili bomo v njihovih jezikih. Dobrodošli trkači iz Bosne in Hercegovine. Buenos, bienvenidos corredores de Colombia, España. Willkommen Läufer aus Deutschland. Türkiye'den koşuculara hoş geldiniz. Še danes. Malo še, bravo več. Super bo šlo, ja. Danes je fantastično. Super, vsaj da bi zdržala malce. Bo, čim dalje ta metrov, tem boljše. Srečno. Enako. Hello. Are you satisfied with the weather? Yes. Is okay? Okay. Where are you from? From Slovenia. Okay. Good luck. Bye. Good luck. Tudi danes bo tempo. Tempo smo mi, vsi, vsake eno. Okay. Hvala lepa. Srečno. Srečno, pa ne za večno. Pa lepo se smejete, cel tek. Mura. In tukaj je rumena črta. Iz Hrvatske, v Slovenijo. Nimam A ne? pasporta s sabo. Ojej, kaj bomo? Ne vem, Nas bojo peljali. nas boš pustil. Bojo. Srečno. Tretjina poti je za nami. Bova šla do konca, ne da res. Bova. Super, srečno. Enako. Srečno. Enako. Čau, se vidva. Se vidimo. Smo že tukaj. Ja. Opa. Dalje premagujemo srce. Ekološko sem usmerjena. Ne bom onesnaževala okolja. Svojim pijačo. Do konca svoje pijače. Do konca. Tako. Pridna, srečno. Skupaj bomo odtekli zadnjih par kilometrčkov. Etka, fantje. Bravo. Odkje ste? Z Gornje Radgone. Oba domačini. Ja, on pa z Ribnice na Pohorju. O, bravo. Ekipa je iz Gornje Radgone. Lovrenco na Pohorju. Ribnica. Ribnica na Pohorju iz Nove Gorice prihaja na 13 km. Evo, pa še en mladenč. Evo, zdrav. Na 21 tečemo, samo mladina nas je. Res je? Malo še? Srečno. Enako.
In prihajamo v Slovenijo, v Evropo. Zdaj smo bili v Avstriji. Bravo! Super! Imam tudi škatlo. Bravo! 2 kilometra! Zadnji kilometer. Še malo. Evo, Goričani, prihajamo v cilj. Tako, Zvanda Mezgec, Radomir Stilić, Miloš Stanković, bravo! Bravo mi. Erma Kukar, pardon. Špela Starc in Alenka Špul. Cilj skupaj z